Vanoi gam tina kuki chate ho zo sin habon chawin Jing Kikhah tol bol January ni simli Saturday ni khuin jong Kikhah thu so ngai ki du hite thu so ngai taw hite saibol gam kai sunga Imphal East district a kona ki solut Central Force so nung sol na dingin Zanhi Friday ni khuchun kangui khopia public protest an Chelha in Mipi hon ni dan thum sung kangpu PSP pa phat api nung Jing win jong Mipi ho de bang tai macha Chelha lo phat chun Mipi ho to security force so an kino to win security force on Mipi ho chungin khut a hlau win meithal jong aka bu win Lamkaina Mipi hon jong security force ho chu sungin a sep win government gari phabeb jong an sesit na ban win SP kangpu pi Manos Prabhakar jong chu aluchang achal bangla an seke api win athisan phabeb an lung do hidanin jong tu so ki mu chun a phung do e Mipi hol security force ho kino to na chun boina an so sang hle jingin kangui khopi sunga security force hole Mipi ho kino to na chun Mipi Kiphinna ho numele pasal mi tamta an kitong kha no min akitong kha ho azat chetwang official te na ki su do pui kangui khopi a boina cho media hon zong an so do pai ngal jing taw vi regional media hole national media hon reporter nei hi jing zong leo WhatsApp a so do loiding thanum ten jinga a mobile phone thim mana koilo hila camera kap ding bo go hon Mipi ki pal na thading video clip tam ta an kap do win WhatsApp la ho a na the thang win chuchi video clip ho chu media hon a hin so do pai nga lovin chuchi video clip ho chu meilhei hon kuki te thi mo chan na in anamang pan ki taw vi nam sipai kuki national front ne lun KNFN hon thupon an bolovin youtuber hon ki boina ho video clip ho YouTuber akoi lo na ding win gana na bolovin ahila YouTuber ki koi masangin self style WhatsApp journalist hon WhatsApp university la ho in an the thang win vanoi het dingin anum do tan gale tol thu hen lang chule nampi ki pal na thading video clip atam zo hi mobile phone a choi pole amu mangka ba amu mang WhatsApp group la ho le Facebook group la ho a post le le ho ji hi a hi penin ahin la mi zo sin YouTuber ho ango jingke ve Zanhla thil so to ki sai chun Manipur police on report khat an so da ovin chuchi report chun sei na saibul muna Central Force ho la do na dinga Committee on Tribal Unity Cotu Lamkaina a Kiphinna bol hon SP kangpu pi office abulu ovin songa asep ovin chele petrol bomb hozong an seplu do vetin police report chun aphong do ve security force on Mipi Kiphinna bol ho cho an kidin te pi ovin Mipi ho no che na ding chun security force on thaguman panovin boina ansu thlam taw vetin police report chun aphung do e chule chuchi thil su achun kangpu PSP akitong khan chule police gari phabep an sep siu vetin jong police report chun aphung do e chule chuchi report chun seibe na SP kangpu pi chu medical treatment akipe nung chun ama pan boin ho su thlap na ding chun Central Force or State Force ho an lamkai kidin boin ho su thlap na dingin security force ho tamta an ki ko ye tin jong police report chun aphong do e muna public protest bol ho Mipi hon KPI DC office an kha ovin ahin la SB office chu an kha zo to po vi saibul vela Imphal East a kona ki solut Central Force ho tol do na dinga Kiphinna chu lothing lodanin anom tan Committee on Tribal Unity Cotu in shutdown and bolucho tu Jingka alam ni dan ni chun an ki chaitan Committee on Tribal Unity in total shutdown zo italovin highway seal bolding ago taw vi cycle chungchang thu hole zanhla Mipi Kiphinna to ki sai chun tuni khole kangui district sunga koimachan kin hole program ho nei the loading sumkol veina mun ho dukan hole kai thang mun ho jong ki hong loading chule koima vai kon do the loading mizo si ki wosadia ma chi ding duty ki pena mun ho apan la thei chi dinga Mipi ho zo si ki gosadia ma na ding vin ko tu in an het sa taw vi chule house ho zo sin khutlang asabova gam kai sung Mipi ho zo sin highway seal abol dio gam gi phai muna duty pohon Manipura kona sipai gari ki thapot chu kangpu pi district luding ki sa hi le gam gi phai muna duty bol hon atin tandingo alut sa lo dingo chile changobung la akuna sipai gari kangui district sunga luding ki go hozong changobung muna Kiphinna bol ho Mipi Kiphinna bol hon changobung muna atin tandingo kangui district sunga alut sa lo diwin Committee on Tribal Unity in hetsa to pon bol taw vi gamgi phai muna gamle na madinga ki som ding gam kai ho cho modbung area leikot area hingjang area chule
Separmena highway muna ki skom ding ho cho Separmena area le side 2 area ho hidio chule lekop muna toding area ho chu tuzang thang area ho le bomol area ho hidio chule KMC highway ya ki skom ding ho chu champhai area ho hidio chule kangui Thomas ground le SBI muna ki skom ding ho chu kangui area ho hidio sukil le changobung highway ya ki skom ding ho chu tuilungkun area ho le tuilang area ho hiding hiwetin Committee on Tribal Unity in Khehta thupun abol tawvi Committee on Tribal Unity Cotu Lamkaina Mipi hon National Highway Imphal Dimapur Road sil abol diu akhatan ding o hitan ipithil su honglun ding sei thei tapon security force ho to kinotu na le zadang namdang ho akona lungwai lo na thupon ho jong tamta hongki so do mai thei hinalain kukiten ki mai to pi ding tamta inei na layu ve Kangui district sunga dia cycle gam kai hon jong saibol gam sunga central force ho akidin te pi jingo hikidin Kangui district sunga Mipi movement chu kipan ahitan Tingnopal district in anungu athu buvin district dang hon anung thup ding agu hi layu ve ahila tuni khoting le Kuki Women Organization for Human Rights KWOHR hole ITLF Women Wing holam kaina in saibol til so to ki saichun tomun Kiphinna sit-in protest kingun khat tuni khole tuibong peace ground muna neiding agu naw ve Kangui gam sunga boina kho sit to kilhonin Kangpopi Deputy Commissioner in order khat and soda in thuboi laboi ho su thip na dingin Subdivisional Officer ho SDO ho zosin na headquarters che ovin umche ovin tin DC in thu petai SDO Kangpopi SDO champhai SDO saitu gam phajol SDO cycle le SDO thungtin ho zosi office mun che ova omden che na ding ovin DC in thu na pin chule phat zosia duty hijing ding ovin DC in an headsa ovin chule phalna lama salo hila SDO hon office ho ada hla lo na ding ovin zong DC in gana na bolin chule thil so ho phata avet kol jing na ding ole avela ho a security force ho to aki ho to jing na ding ovin zong thu petai Kangui district sungam kukichate ho zo si zong ki gosadia ma hitaw vin government vaipo ho zong ki gosadia ma hitaw vi Kukite gam sunga hibang si agale to lakho se jing lain milong malcha zo tia paucham tu anki sei jing chu su bulit na ding chun Naga People's Organization NPO kiti senapati akona milong CSO alien pena aneyo chuchi CSO ho chun Union Home Minister Amit Shah lekha na thodovin Manipur Chief Secretary to mun ong lo ding chun milong IAS officer khat ke Moses Chalai agun na ding ovin NPO hon Union Home Minister hinga nge na anpilut tawvi Senapati akona milong CSO NPO hon seina wachun achi sani kho ho chun Manipur Chief Secretary pothei ding milong IAS officer ho chu mundanga an soldo jiwin meilai hole kuki ho bovin Manipur Chief Secretary na poziwin tuge ya milong IAS officer ho Manipur Chief Secretary pokha umlo lai hitin jong Amit Shah an head sa ovin Manipur Chief Secretary panmun loading chun IAS officer ke Moses Chalai 1990 Manipur Tripura cadre chu recommend an boltaw vi Manipur Chief Secretary Dr. Vinit Joshi chu Government of India in Central Government noya Department khada Secretary an pansa uhitai Security force on Kangui kam kai sunga loibol khuno vel a search operation abol na wachun galman cha tamta anamanda uvetin Manipur police on phongdo tawvi loibol khuno wa kona security force on galman cha amad do hocho modify ki ball 7.62 mm sniper rifle khat pumpi long range khat 9 mm pistol thumla magazine thum single barrel SBBL khat 12 bore metal khat meichang changsom hand grenade thum anti-roid picket grenade thum anti-roid tear smoke grenade ni le wireless set Motorola handset khat anmanda uvi thuso chan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin ni khopha